Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Bye. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Ondel Mama guys. Oke guys, hari ini kita mau cari ondel-ondel guys, sambil jalan pagi guys. Oke, ikutin keseruan kita hari ini guys. Check it out, check it out. Wah, itu ada badut Hello Ketek guys. Hello Kitty guys. Dadah guys. Wah, iya joget-joget guys. Happy sekali Hello Kitty-nya guys. Oke guys, sambil jalan guys, kita menuju ondel-ondel guys. Apakah ondel-ondelnya sudah ada guys? Coba kita lihat guys. Wah, Hello Kitty-nya masih menari guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita guys. Ada kereta guys. Wah, naik kereta api. Siapa hendak turun? Ayo guys, mau naik kereta, silakan. Wah, ini banyak banget orang guys. Mana ondel-ondelnya guys? Ayo guys, kita samperin guys. Oke guys, ikutin terus guys keseruan kita hari ini. Ini dia guys, ondel-ondelnya guys. Ondel merah sedang menari guys. Mantu. Wah, sepertinya musiknya makin pelan guys. Ondel-ondelnya beristirahat kayaknya guys. Mungkin dia sudah menari dari tadi guys. Kita terlambat guys. Oke guys, nggak apa-apa guys, nanti dia akan menari dulu lagi guys. Ini dia istirahat dulu guys. Oke guys, kita review dulu guys. Ondel-ondelnya cantik banget nih guys. Rambutnya gold. Wah, lihat bajunya juga bagus banget guys. Ini dia pakai burkat dan kainnya batik guys. Cantik tenan guys. Oke guys, dia berpasangan guys. Oh, ada bocil-bocil guys, mau foto sama ondel-ondel guys. Nih bocil-bocil pecinta ondel-ondel guys. Sama kayak mama guys. Oke, wah, ada yang pegang guys. Oh no, don't touch me. Waduh, hidungnya dipegang guys. Wah, ini bocil-bocil berani ya guys sama ondel-ondel guys. Iya. Ungu banget guys. Nah, keren. Dia berani guys, nggak takut guys sama ondel-ondel. Nah, ini kita menari lagi guys bersama ondel orange dan ungu. Ada juga badut boy guys. Wah, asik nih guys, banyak sekali yang menari guys. Ada bocil-bocil juga tuh guys, kaos orange. Wah, dia mau menari bareng ondel-ondel guys. Menarinya rame-rame guys, mantap nih guys. Oke guys, saksikan terus guys, menari bersama ondel-ondel guys. Check it out.
Oke guys, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini guys. Jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye. Assalamualaikum.